Fai difference song sung tini ni notification update dog nagi nelenai inke tini ni je ketal update dog sokpai mani private job rong ni simini update sokpai jak working interview ni update dog te private job receptionist rok khlaijak nai omhai ni update dog sung kaisa ke nagi thanglai nai inke tabuni rok video go ka channel o katal ko subscribe khaijak ko tongkhe ba subscribe khaigai tunglai di ni rok daily notification magani bagai WhatsApp group by join khaina ke ni rok ni bagai ni kaham nai notification maya phanangai tongke ba WhatsApp group o ni rok no share khai ke ni rok notification magani bagai ni rok o channel ni bisingtwi je ei channel Tripura jobs omo notification je omo channel ni bisingtwi ni rok notification kabangma numanai government job hundi private job hundi student rok ni bagai written exam ni bagai je kono notification o channel ni bisingtwi ni rok nugui manai ani bagai chepapro ni rok daily ni update video no joyagai nailai tongdi notification chepapro ni sokai ke naigani try khailai di important update rok ni rok ni je naitugui tongmani rok tongui tong hangke ba ni rok ni khlaimagani bagai enke faidi sengtabo working interview ni siming chenglai working interview tilangjang nai omongke samung khaike manai samung khayangke rangmaya khane omhaini update working interview contractual basis ke tilangjang nai anganwadi worker te helper ni bagai contractual basis samung khaike manai samung khayake rangmaya khanai child development project officer Kumarghat ICDS project Unakoti Tripura oroni bukhak tuike notification nokormani je interest tongnai ro je eligible ngai ro apply khaimanai application format ro office o thangai nirok nagai khlaimanai application form collect khaidi je office tongmani jagao haike apply khlaimanai nirokni je kono document certificate nangmani rok wngkha self attested copy xerox copy rok nangnai nirokni signature document o ma khlainai age proof madhyamik ni admit card no phano romanai merit certificate kaijak hangke maronai je kaijak rok simino eligible nai omo anganwadi worker helper ni bagai certificate of educational qualification nangnai PRTC certificate nangnai RWR certificate nangnai duita photo passport size code duita passport size photograph nangnai SC ST certificate nangnai haike office o thangai nirok apply khaimanai CDPO Kumarghat ICDS project Kumarghat Unakoti Tripura o thangai maklainai je list ro jagar naidi bo jagani apply khaimanai DM colony AWC Phatik Sora o jagani khlaimanai vacancy khoroksa anganwadi worker ni bagai te helper ni bagai 00 or jaga krai second number angka malakar para GP bisingtwi tarani nagar worker nigo khoroksa helper nigo tlangjak yakhanai 3 number angka dasamani para demdum bisingtwi 00 te o jaga oke helper ni bagai tilangjani khoroksa 4 number angka nobin devnath para ganganagar worker nigo tilangjaya te helper nigo tilangjangnai radha nagar o jaga worker nigo tilangjaya te helper nigo tilangjangnai laljuri go angke worker nigo tilangjaya te helper nigo tilangjanai khoroksa ge apply khaigani bagai eligible criteria angke madhyamik pass janggani nangnai te ni rok helper ni bagai ke 8 pass angke khlaimanai age count khlaijanai 18 years and siming 45 years jora age count khlaijanai 7 March 2025 ni siming age count khlaijanai 5 years relaxation bo rojanai je SC ST PH candidate roni bagai ngeni rone je document nangmani tlang thangdi interview ngani sekang apply tabo application receive khlaijangnai 21st last date
07/03/2025 ni 4 PM jora last date ngai interview nahor jangnai 12 March 2025 11ta somayo ngai interview jaga thai Office of the CDPO Kumarghat ICDS project Kumarghat oro jago interview nahor jangnai ngete next nalinai amo buwakin interview ni bekhakte kene tlang jangnai bono bujung nalipinai amo same bohaino Unakoti district ni tikene bo sokai mani tapa bo omo ke post ke alada je BC rok tongmani alada ngai bisingtwi Sukantanagar helper ni go khoroksa telang jangnai qualification je tesingo sama hai same no tongnai age 18 years and 45 years jora same no tongnai taising ni hai application received khlaijak mani last day dongkhe 7 March 2025 ni 4 PM jora nirok apply khai manai office o thangai nirok apply khai ni bagai already start ngjak nok tini khana thangai apply khlaidi 7 tarik jora apply khai manai interview jero nirok no ring horjaknai 12 March 2025 ni 11ta somayo interview ni bagai ring horjaknai jaga thai tewaise sago amo sem bohaini tongnai Office of the CDPO Kumarghat ICDS project Kumarghat ongnai nironi je nangmani document lang thangdi qualification 8 pass angke khlaimanai je helper nibo angke padite next nalinai sotol lok chai Bollywood কাঠের কাজ জানা অনূর্ধ্ব 35 বছর মাসিক বেতনে আগরতলাতে কাজের জন্য লোক চায় কার দংনি সামংরাও খায়ানি বাকি 35 বছরনি বয়স সঙ্গী তং হাংকে বেতন মাসিক বেতন কে মানাই জাতকে সামং খালাইমানাই যে খায়ানি ইন্টারেস্ট তংনাই মোবাইল নাম্বার গ্রংদি কোয়ালিফিকেशन রক কে ব্রক সানিया जे निरनि एक्सपीरियंस तंग हांके ने खालाइमानाय मोहाय मोबाइल नंबर 8794704501 और नंबर of krwngdi the next nalinai vacancy require one accountant full-time or part-time in the field of GST and income tax with experience accountant nigo samkhayani bagai telangjanghnai full-time te part-time rok khlaimanai nironi GST knowledge tong hangke te income tax ni knowledge rok experience tong hangke khlaimanai biodata email ID go pathogui manai nogo tongoine email ID kha legallink9@gmail.com oronirok biodata pathogui the next nalinai vacancy for female seeking only become graduate female candidate with well experience in tele accounting software become female omoke buri khlaimanai qualification become khlaijak ngai tongnai rok khlaimanai tele ni knowledge accounting ni software rok ni knowledge tong hangke khlaimane 22 bosor ni siming 30 bosor ni boyos ngai tongnai rok khlaimanai mobile number rok krwngdi 7085011448 ayake ba te kaisa 9856034506 o contact laidi the next job receptionist female educational qualification graduate high secondary pass experience computer knowledge speaking English Hindi minimum 1 year experience in health segment Apollo Information Center Doleshwar road number 13 Agartala amongke receptionist roko khlaijanai burui khlaimanai qualification graduation khlaimanai te class 12 pass rokbo khlaimanai bongke experience ni computer tongnai rok khlaimanai computer ni go experience tong hangke class 12 pass panu khlaimanai kok saga ni go English ni te Hindi ni kok samana nangnai ek bosor ni experience health segment Apollo Information Omaharoni Center rogo khlaijanai amongke te Doleshwar number of nirok location o thangai bo krwngui manai Doleshwar road number 13 o okay contact laidi 8259910536 hai ke bate kaisa 8259801909 o contact laidi amongke receptionist burui ni khlaimanai
je khayan interest na graduation pass haikaba class 12 pass nironi experience tong hangke class 12 pass ngi buklai manai experience kru inke graduation ka paijang ke klai manai ten next na linai asung nang sinai tinin update inke nirok channel wise foran krwngdi tonglai dom haike support ogoi tonglai de je masak video no share khalai de je samung nai tugoi tonglai rok ni oro telino om haike update magai brok bo samung nai tugoi tongmagani bagai inke tinin update asung jotono hambai.